Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, miszunhapcham, hanhupanakchik huchloraphamti. Buenos días, Kilanaka, Culiacanaka, Maico Timpiwa, Jesucristona, Munasiñaptoque, Humanacaro, Arrumtanipsma, acá Radio Tercer Éxodo, Oxatoque. Kun Jacosisiñasa, Maco Timpi, Humanacan, Utanacamaro, Portaniñaj. Taque, Aymara, Lajra, Paraltasiri, Ilanaka, Culiacanaka, Humanacaroa, Mayampisa, Arum Tanipsma. Ukamaja, Alajpach Dios Auquija, Indispanaya. Diosaya, Acalwatanja, Humanacaros Archtaipan, Isa, Sartasham hila Culiaca, y hasta niawa Tanje. Pakishtasim Dios naropis tañataki. Nathilana Culiacanaka, acá programatste yakatema para el taswañanej yakatema. Paseri walpach programanacanwa para el tastanja. Ugaste Anko Palomana Chekapjan Ukpal Tastan Uktok Taihtanwa Pasiri Programan Ichaste Kaltawañaniwa Yakatema Paltasiñani Ukatakiste Montanwa Diosarak Estasiña Ukat Dios Narunakap Litasiñani Ukatao Awist Anepharakima Konato Quetzpaltasiñani Ukamaja Tate Monata Hilanaku Yakanaka Kitinagatej acá program Suyapta, Aymar Arut, Aymar Lajrat, ¿no? Iwasan Lajras, esa. Kitinagatej Yurtan, acá Aymar Lajranja, Aniponimunctante, Armasiña, acá Aymar Lajrasja. Ukarojay Diosaj, Iwasaro, Unhamsañajas pasa, Uñatataichistoj, Yuri Chistoj, ¿no? Ukatja, siempre pidió al menos Nayaja, Munta, que tiene que tener Aymar Lajra Parlaski, Upanacaro, y Atiaña, Parlaña, y Yosanarunacap, Ukato acá programa aquí está Anta. Kamaj Istabgestua, Frontera, Perú, ¿no? Istoa. Desaguadero, Pomata, Puli, Ucalugaranacana, Puno, Ucaujanacana, Istapgesto, Uliaca, Ucanswal, Janinacaoti, Aymar Paldo, Sirinacaj. Ucamaraquiwa, Asana, Ucalugarana, Perú, Huancaní, Ucamaraquiwa, Yaputira, Panascachi, y por qué no Cojata. La frontera ya está Bolivia Pecorpa, ¿no? Frontera. Taque Ucalogranacanua, Istafraquisto, Hualjaninak. Cuamaraquiwa, acá La Paz, departamentona, Ucampe, Yaca, departamentonacana, Aymar Lajra para el Trinacaja, Istafgesto. Camaja, Diosaj bendispan, Diosat Maitasueñani, Dios Pagartañani. Ukatwa Dios Narunacapa, Lita Seraquiñani, Acalwatana. Ukamaste, Dios Arak Estasiñani. Alajpacha Capach Lorire, Señor Jesucristo. Humarua, Hachanachapa, Dios Pagarsma. Todavía maja acá
ma paxe tuktayapjista ukatztaj yaqapajsero portayapjista isa septiembre pajsja tuktayapjtua octubre pajsero ichaj mantjapjarakta ukamao maranakaj señor urunakas zatukhali ukampesa humaj todavía akañ mayt'asipkista Señor Jesucristo ukatu aka yaqapajser mantkasinsa akal watana umaro yuspagarsma aka radio toqitpacha mayt'asiraksmawa yanapt'itaya umayna yan lakajs usam enteramente yuymajsa ajayumampe ukamat Dios taqe aymarlajra para el t'asiri wawana kamaro para el tañataki humana aka qhip mensaje aronakama contejo maj aka tiempuna ma profeta toqapanta uka qoyan mensaje hakañ mensaje viñay hakañ mensaje oh Dios yanapt'itay wawana kamaros entendiarakim Señor Jesucristo amuyuna kaps majestad amchuymanaks ukamaraki ukatupanakaj ajlitanakamaq katoqani entiendina karunaka manqasini karunakama Señor ukamsasao mayt'asma yuspagarsma ukamaste Dios tata yanapt'ita akaqollan arunakama arst'awayña kalwatan Jesucristo santo sotimaru mayt'asma ukamapan Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ukamaste Nunatjilanaka Culiacanaka Takutasibañaniwa Evangelio de Marcos capítulo 16 Okaroste Takutashiraxnawa Nairire libro Génesis se maneja Kailta libro, ¿no? Ukamaja Génesis capítulo 1 Okaroste San Marcos capítulo 16. Ukapato kitlit asiñani yosanarunakapa castellanonja akamsasawa qillaqtati qatasi. A ver, nerakat komaja Génesis capítulo 1 versículos 3 ukat. Bueno, versículos 2 ukat lit asiraxnawa ukanja walisumarunakaje qatasi. Castellano nakamsiwa. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios bendizpan arunakapar. Oqaroq leita sirakiñani Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Papá, versículo naka, dita si bañani, akamsa sauce. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol. Dios bendizpan arunakapar. Ukamaja, acá collana yosan arunakapaja, bendito ponipan. Acá arunakampi Diosaj humanakaro bendizpan. Munata radio Ichuquirinaka, Munata Gilanaka, Uyacanaka. Ukasuma
Biñay hakan arunakwa lit asewaitanj. Génesis nairiri libro, ukamarak machak testamentona, Evangelio de Marcos. Wali importante arunakawa ukauhanki. Ukamajomaj uskamay atención, akalwatatzte Altañaniwa, con Jamateja San Marcos 16, verso 2. Uka Kep Arunakanseja, ya ha salido el sol. Ayuka toquet, falta sueñan. Kamaja de Masaja, Castellanún, ya ha salido el sol. Aymaran Hasan Monarekispawa, Kamsanch Monaspaja Aymaranja, Intij Niawa al Sonje. Intij Niaw mis Sonje, ahí como se rexnao, ¿no? Intij Niaw Kanatatan, se rexnao, ahí como. Dios ag bendispa. Monat Hila, Monat Kuyaka. Nairiri Génesis libronja. Litanwa capítulo 1 verso 2 ukanja. Akahora qala charqonta tatain. Qala desordenata ni punio con su lugar apan katain. Okaroja Kainay urpu chamakampe qala chamakrantata. Chamakakun jamás parece. Y aquí jamás no, chamakan kanyaja, anchinja. Ayuk jamao, kaltan katasitein. Akahora kej, akamundoj sesnao, no. Ukataw alakpas Dios auqueja. Arsutain. La kaptoke. Upaksateinawa Khanaj Utpan Pat Khanaja Yasta Khanata Tatain Khanaj Uthatain Wali Suma Khantatain Kun Hakosis Kenyas Khanaj chamakaro yasta chaqayataina. Porque Khanaj atipta poniu chamakaro. Claro, chamakaj wali chaman phamau chamaktapini, pero kunapachatej Khanaj, Khanatateja, yasta ukawa chamakaro atipi. Ayu kamawa alajpas Dios aukij, altanja, arroptoque. Khana Uthayatain Marun Xaraxnawa Intij Khant Kira Ayukam Yusak Aruptoke Ukasuma Intikhana Khana Tatayatain Walich Amam Chamakaj Atip Hatahanwa Ukat Diosaj sutistataina Khanaku karoja Uru, ¿no? Uru. Ia, uru. Chamaka rosti Diosaj sutistarakitaina Aruma. Aruma, noche. Ukamau Diosaj halaktayatain Khanaj Yakaponi, chamakaj yakaponiraki. Gloria al Señor. Ukawa kaltan, Diosana, munanyaptoque, arroptoque, lorasiwayatina, mahacha, milagro. Isa. Diosaj, taqe chaman Diosawa. Upatakeja, aniu kunas chamakiti.
paj solamente arruk arso ukat taqikuna lurase arrup toqej. Oqaroste Evangelio de Marcos, chajuca, uka parte, vale importante, vale entendido. Para el aseñaniwa, hicha programa naira cataroja, yo no sé cauca programa nakana. Castellano jasatawa, ya ha salido el sol. Aymaranste, intij niao khanatatange, isnawa, maisat sarexnaw, intij niao al sunge. Intij niao miszunge, sarexnaw, no, cam. Dios os bendiga. Esa. Kunapachatej Señor Jesucristo. Rusana. Bachakadata. Iwanja. Hucham laiko, huchak laiko. En chino wawayana. Total asutejata. Anchipaj wila charikino, wila maijtaki, cuerpo paj. Ukamao Dios aukij sufriwaye. Umar qispian laiko, nayaro qispian laiko. Uchama numa pagawaye, uchama noja pagawaye. Ukao Diosan hacha unas ñapaj. Ukawa Diosan hacha loratapaj. Kunapachatej Dios achak cruzana. En China, hakain churas jeja. Hakain tukt ejeja. Upaj. Ampanta tajano. Sipulta tajano. Mamachak sepulturan. Viernes tarde. Sábado horurnal. Ampatajan. Judío nakaja Israel marcaja sábado panakaj imabjerina. Viernes hipota hasta sábado hipokama. Ukatawa Señor Jesucristo rojo. Cruzata pakapjana, viernes hipoja. Ukats pampant japjana. Sipult japjana. Mama jak sepulturaro. Chak sábado pasjano. Y domingo alwawa. Walwal istam. Domingo alwawa. Castellano Sataba, primer día de la semana. Semana Kalta Oro, domingo. Wale alwat. Una pachatej ni intej. Yast kunshun hatain. Intej yasta hanatatan hatain. Uka suma munkanya hanapam intej. Ay uka orasawa. María, ukamarake Salomé, upanakaja, kowarminakaja, wali sumak apkiri qolla aptata, sepulturar sarabjatain. Tal vez Jesucristón sepulturapar warjatiri. Unja cocinas. Ukapawar minikah. Alwatu para kasartas pacian. Y hasta nia puni intih al sunjana. Ukaura sa upanakah. Ratu kipan saraphan sepulturaro. Tal vez Cristun cuerpo para warhat iri. Kasumak apkir koyanakampe. Panakaj, Urewayapaj.
Panakaj paninej paltas ipjtainaw. Sepulturajchaq ach'a qalampi kist'atatachqay. Tirek uk apaqt'arapstan uka qalst. Hatichaqay kitirek chaq uka qala. Yawirawayan apaqawayani. Upanakaq qampinsta sisawa. Sepultura rojiasta hak'achisipqatayna puripqatayna. Y de repente que upanakaq sepultur unhasinqa, sepultura ni por hasinqa, unhawayapqatayna uka sepulturaro llaut'ata kanqa walisuma uka hach'aqalampi uka qalaste uraq pampan waliwisqana. Sepulturaq llawira tajano. Cualquier qalatej llawintkanq sepultura yasta tapt'away kan uka qalaqa uraqin liwisqana. Uk hupanikaq unhapqatayna. Y hupanakaste sepultura ukamunhasinqa upanakaqa nospapqataynawa suskasipqataynawa. Y de repente upanakaq unhapqatayna mawaynaru. Upanakan kupejapan. Hanq'uq kapampi istapt'at. Ukun hasinste upanakaq suskasipqanu. Magdalena, ukamaraki María, upanakaqa suskasipqanu. Ukat upanakaqa suskasisinqa isch'uktapqanu porque ukawaynaqa hanq'uq kapampi istapitwaynaqa sepultur punkuna han suskasipqamti sataynawan. Han asqarapqamti, han suskasipqamti. Manakaq Nazaritankir Jesus arut thaqapqta. Kawkiritej crucificata kana. Crucificat hiwawayki Calvario cruzan ch'akkatat hiwki uka Nazaritankir Jesus arut thaqapqta. Upaq hakatat hiwa. Upaq haka sepulturat mistuay hiwa niwakan qiti. Pacha sipstatej anitej kriyipkstaq. Utapqam ukatzti unhapqam. Kawkartej upaq sepultatakan. Niukan qiti. Be unhapqam aniu tqiti. Porque upaq hakatataway hiwa. Ukampis mas bien manakaq sarapqam ukatzti awisanipqam. Arkirina kaparo. Apóstolo nakaparo. Gloria al Señor. Kun hakusiskeñas. Munathilanaka kuyaganak. Dios hakatat hatayin. Hiwatanak tahipit. Sepulturas todavía guardiana camp con oscutan, uka guardiana cascal, libertad, takalas kala, pampan libishana. Señor Jesucristo este sepulturat paj mis tawajataina intij niaponias kanatatankana uka orasa. Ya ha salido el sol, ukat paltas iktana. Indij ya está. Hantan geo. Indij ya está. Uñatata sin geo. Mistan geo uka koyot. Ukat. Aka orakero kanatat.
uka intiste natural intiskanwa. Kunateja Génesis ukan diosaj arruptok lurtkanja uka inte. Kau kira teje churka masko inte ya está. Ahí pone que jalant jaraki. Inti jalanta toker jalanta waeje. Ya está karo aroma hot chamak. Eqiparo mantiste uka paispa intiwa. Hal sutoket inti hal sutoket ya está kanata tanje intij ya tukata unstanje. Suma kosiska y kanapam. Hayu kamawa domingo. Hakatatan alwa Cristo sepultura hakatatkan ukah yast intija ukatukat yasta. Unyatatasin khana suma kanatat khana. Y al mismo tiempo, Señor Jesucristo, y acá intis, mistan karakispa, y acá intis, kanatatan karakispa, ayu kamau sepulturatja, upah, wale, kankiri, glorificat cuerponi yasta mistani wa ikhrakin ukalwaha pa intiwa hakatatan alwaha uka domingo hakatatan alwaha pa intihamawa mistanjana pa intihama mayasti kaukir inti tihichurka mas sapal watanak yast Hantasin, mistasin, nasisin, ukainti. Imaintiste, pais pa Kristus kan. Sepulturat, kan kiri. Pagmistasin kan. Kanatatas karakin. Porque hupaja San Juan Librón hasiwa, akamaronak, itarex na ukauhit. Mire, San Juan capítulos 8, versículos 12, ukanaksewa, y hábloles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Gloria al Señor. Kamsis Diosaja. Upaksiwa. Nayatwa. Akamundona. Kanapaj. Nayar arkiristi ukasuma kananpinwa. Arkitaneh. Ukasuma kananpunwa sarnakasineh. Ukasuma kanapiniw hakanya choraneh. Aniw pak chamakan sarnak kanit. Anukasti ukasuma kananwa hakashani. Gloria a Dios. Entonces, como maesat, Señor Jesucristo, intihamaraki, uka hakatatan alwah, sepulturat kankiri mistanirakin. Y maisatste natural kanak indi kwahayas ukalwah kanatatarakin. Uklitatan Marcos 16, verso 2 ukan. Ukatwa parultas istan intih niyaw al sunj, intih niyaw uñatatasinj, niyaw kantanj. Ya ha salido el sol. Gloria a Dios. Entonces, chaj, walwal istabham. Unat hilanaka, kuyakanaka. Intija, walich amaniu. Intija, hakanya pani. Porque kaltan chamakata inaukat. Seguramente
Hani utikante hakañaj. Totalmente chamacano. Hiwan chamakamano. Ukamaro Dios akanut fan sa tayo ngat kanaj. Oti. Ukasama kanaj kanadati. Ukat Dios ako kakanarok sa tayo urupan. Chamagaros de sa tayo arumapan. Gloria a Dios. Chakmonat hila monat kulyaka. Uka Génesis ukan natural indej kanatat kan uka kunata kinsa. Kunatek ora kan semilla utikanja. Pankaranakachi, kokanakachi, chochña pastonakachi, etcétera, etcétera. Taki kundej orakan utikanja. Ukaja hakaña niña pataki. Uka pankaranakas yas hakata tapjaña pataki. Uka chochña alinakas hakata tapjaña pataki. Uka takiw intij kanatatana. Intij halsunjana. Taki uka kokanaka chochña alinaka hupanakawa kitinakatej chamak manqinkana orak manqinkana ukanakawa yasta intin qhanapampeja unt'uta tayatana ukatztiyas tukat k'unchunipjana ukasuma simillanakaja ch'ojña qoqanakasa ch'ojña alinakaja yasta ch'ojñata tapjana hakata tapjana gloria a Dios ukamaja ch'ojña alinakaru ch'ojña yanakaru reino vegetal sañani hay ukatakiwa intij acaña apanina aún todavía primer chacha Adán y Eva ukat qhiparaq utqani hupanakasa ukasuma qhanampi hakasipqaña pataki intin qhanapaq wali sumaqaya aunque acá tiempo nakanaj intij wali ch'amanpi qhant'anaj ukat urasaq usunta yarakiwa qhatinta rakiwa kunalaykutaj haqew q'althanti kikunatej ma kapa ukaj kapa usunu sapjeja ukaj akawraqin hiq'inakaj maqhati akawraqin yasta kawqa ch'afaurikanaka tsiq'inakaj miste yasta ukanakampi ukaj q'alathanti hatajesiw o sea ciencia haqipa ispawa q'althanta tukkawayaj kuntej diosaj atajt'kan medidampi intin qhanapaj uraq qarqanqa ñapataki haqiwk q'al arruinawaj uka hach'a hawrikanakawa hiq'ipanpij q'althanti hawaj akapausun ukataw intij wali ch'amanpi aka qhipa tiempo nakanaj qhanqatanaj yastancheros qatirjisto aún intina wali qhanqatataja usuna kawsartaj unkawkaj lekiskeyas pero qalltans diosaj wali suma uka intij uskatawayaj lugar aparo pero haqew arruine chinchao q'altuki lekisiñajaya porque uka inteja hakanchu ririhuti akawraqiroj qoqanakaja uraqit unshurqaña pataki hanitej inti kaspaja unhamas uraqej phututaspa ch'usawañakispawancha pero intiwa qhanapampi phututay yasta uqhar awasiruq puruqa t'araki hay ukhamatwa ch'ojña alinakaja ch'ojña qoqanakaja q'uchirasipji ukat hakapji aún hiwasanakpaspa may thayaq thayt'aneja urpuntjeja yasta qinaya ch'usa ch'amakakiyaje llakisiñawa
Yaki siñaw. Taytap Cristo. Anitej intikaspa. Kiwanuksnaw. ¿Ve? Intim vivias junturas tan iwasak wale summa juntito. Akatatan. ¿Ve? Intij kumakacaña pan. Isa. Pero ya Jesucristo, ¿ja? Kiwatata. Haktata pampeja. Ma intitsipans. Ukampi, chamampi. Ukampi beneficio apani. Espiritual. Wawana kapataki. Porque Dios no wana kapaj mahatampe sa serakiwa. Más simiente. Upanakaj ajlita apje desde antes de la fundación del mundo. Dios bendispa. Arrupa kamsiwa. Mire. A ver, asiñani. Efesios libro. Ukanwa. Dios anarupaja kayakata katasi. Wale nos parcaña. Kamsiwa. Efesios capítulo 1. Versículos 4. Uquitana. Castellano siva. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Un jacosis que es caro una caja. Unat hila munat kuyak. Kanera sacamundoh todavía, Lord atakan. Ukat pajawa. Takay Diyosan o nagapah. Ahlita hatatan. Orden tata hatatan. Kunatimpon unistanyani. Bakal kay iglesia na kaot. Efesot kaltas hasta Laodicea cama. Entonces, Dios ha orden tawaje. Kitinakas Efeso tempong kapjane. Kitinakas Esmirna tempong kapjane. Kitinakas Pergamo ka iglesia tempong kapjane. Kitinakas Philadelphia. Uka timpong kapjane. Wano kaha Tiatira, Philadelphia, uka timpong kapjane, kitinakasa hakapjane. Y kitinakas hakanyani aka última edad, la Odisea uka timpong. Dios ha ukhiatjan anticipadamente. Dios ha humar na yaro orden esto. Unanyaptoque. Aka tukuy timpona. Aka sinyasataki, aka orakan. Aka hanual tain timpon. Aka tukuy timpon. Kuna pajate haqih mirantje, hujah mirantje, uka timpon. La Odisea. Uka timpon. Uka Diyosan mo niya pawa. Ukang bisa Dios aja, un jamás natural intij. Porque ora kain karakiwa, tak que semilla nakaj, tak que chochnya alinak, chochnya kokanak, musk afrot achore kokanak, pangkaranak, ora kain kiwa. Diyosan mo ninyaptok. Pero kung napajatek intih kantanih ukapachaw pa nakahiyas, unsyup, chochnya tatap, hiltap, muskacho nakachup, meni nakastuali summa pangkaranak, pangkartap.
un Jesumas. Intin kanapaj. Intin mistanidapaj. Paltasistan ya ha salido el sol. Intej ya está. Kanata tanjeu. Intej mistanjeu. Dice. Pero Señor Jesucristo ja. Ma inti kanampes hacer equipi ukaja almataki. Ajayutaki. Porque Dios no ne kapag kun hamte ka efficient lit awaitan ha. Uthaponi tanwa. Ahlita poni tanwa. Ordent ataponi tanwa. Diosan wapa nyataki. Diosan imil wapa, Diosan yokal wapa. Tiempo paro, enseñas ataki. Con cosillas. Pero mam nayam acá, tu kui tiempo tanay. Ukamay alak pa jau kih munej. Y vas acá tu kui tiempon unistañasa, yoriñasa. Munat hila munat kuyak. Jesucristo haktata pampeja. Uka ahlita. Tiene que tener chamakan kaphan. Almana kapan sias chamakan. Uy kama phayatan. Nias hiwanch kiriyatan. Ukama kirirua evangelio. Dios anarupaj purini ma intham kanatatani. Gloria al Señor. Chuymasaro kanandisto. Almasaro kanandisto. Amoyosaro kanandisto. Kati wasak ikitat hamparakhtawaitan. Ukat Jesucristo no aceptan. Ukat entiendan que Señor Jesucristo ha. Uchasalaiko hiwataina. Rusana. Ukat paha kim suri watata. Hanchin interni halskan hanchin interni kanatatan kan. Uka ora saraki hupaha sepulturat. Intit sipan sukampich amani haktataina. Hakan choreñataki. Taque ahlita. Diosan o nakapar. Uka chimftata ahltata poni. Castellano estaba predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. Hanera ka ora que kaltatakan ukatpach ahltata kija. Uka hataru. Uka simillaro. Acá tatay hañataki. Pasimillar uñatatas hañapataki. Dios no capaz. Tiempo pana, gloria a Dios. Uka tapia ka mensaje palta siktan. Intih niawa kantanje. Intih niaw halsunje. Bueno, naturalmente zapalwa intih halsusinki. Pero espiritualmente Jesucristo intitu kampi hankiri hakanchureñataki taque hakinakar ukataki upak sepulturat mistan ma intis uñatatasin kas hanatat kas payukam ukat batiusan arupak seja yo soy la luz del mundo nayata kapach kanak sariksan anit kosis tukat munat hila munat kuyak Dios bendispan como kaltas tanwa ya ha salido el sol intej ya está mistanjeu intej ya está kanatatanjeu uka mensaje paltas istan Dios bendispan como ma qocho istawaineani akalwatan a ver técnico es la tanaka alabanza 8 Ukasoma cochumpe y usar yo país taraquiñane. A ver, querido hermano, una alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, mientras el Atanakachtaktani alabanza,
Bueno, ukampe paltashka kiñani. Paltashka kiñani, Dios una capa. Gloria al Señor. Placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a Él quiero serle fiel y por siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, pertenezco a mi Señor. Su palabra me consuela, me sustenta con su amor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Gloria a Dios. Un Jasumasuka yupaychabe ocho. Yo me rindo a Él. Amsañis pone, nayaj, Diosaro que poneu, katayasata. Diosaro que poneu, intrict asata. Isa. Uka wal importante, monat hila monat kuliak. Diosaro rendis jaña, katoyas jaña, loctas jaña enteramente. Dios hay bendispan, uka cochor. Kamaja, paltasistanwa, ya ha salido el sol, intij ya está, mistanjewa. Gloria al Señor.
Acá parte versículo asiña. Mateo capítulo 5, versículo 44, katnera katara, kamsiwa. Mateo 5, verso 44, katnera katara. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Acá parte esta, que hace que su sol salga sobre malos y buenos. Gloria al Señor. Mire, que hace que su sol salga sobre malos y buenos. ¿Entiendes? Kamse sakauhan. Oh Dios aksis chistowa munasibham. Humanakaj aún enemigo nakamar bendisibham. Kitinakatih maldisibtam hupanakar. Kitinakatih unisibtam hupanakat oración lorabham. Humanakar araknakritakis oración lorabham. Ukamat humanakaja Diosana y milwapa yoqayawapa aphañamataki. Kun hamatej alaj pachankir Diosaj intipja khanjatayan intipja halsoyani. Aski haqina qaro ukamaraki han aski haqina qaro. Kayupsa ukamarak por hatayani aski haqina qaro han aski haqina qaro. Gloria a Dios. Nos parqueñamos Nietzsche. Dios narupaj, que hace que su sol salga sobre malos y buenos. Acá natural inteja. Ani solamente kanjatjite aski hakanagaroke. Anukaj natural intej takinero kanjatej. Ichaj, acá evangelio, Jesucristo haktata pampeja, apaniwa, ma suma yatiabe. Ma machak, mensaje. Kaukiri suka yatiabe. Jesucristo haktata pampeja. Ma intitsipans ahayun kanatat kaspa. Hakanchura ñataki hitinakatej ajlitaki hupanakar. Aunque evangelio arroj parlasi por igual aske hakitaki han aske hakitaki. Richang asuntos kaukan kesa aske hakiki ukakiwa walisuma yosanarup imani uka arumpi kusisini uka rompe bendist atane ukaro istasin Dios narup istasin kuchisini ukat yusarius pagararakini. Aunque mainina karok igual lo que es acá evangelio porchi inchupas istich. Bueno panakaj sapjaneo o sumasa si ukamponis kiu kaj yusanarupao kakamaki. Aniu panakaj uskusip kanite Diosar serviñaro. Aniu panakaj uskus kanite Diosar arcañaro. Ni bautismo taktap kanite. Pero sin embargo acá evangelio aski hakinakaro han aski hakinakaro hutaski. Kun kamatej intej natural inteja aski hakar kanjate han aski hakarus kanjataraki. Lo mismo. Naturalmente aski hakej bendicita. Ukamarikan aski hakes bendicitaraki. Ay como chorok taqeo Dios santan hasi hakej taqeo Dios santan. Pero sin embargo Diosan hakatatawipaj ma intis chamam pimistan kaspa ay ukaruin tatawa
taqi Diosana wawana kapataki. Uka hakatataw Jesucriston hakatatawipawa hiwasaroh choristo hakaña. Almazana, ajayuna. Uka Diosan haktawipawa apan hiwasatakiha Crispiasiña, Collatan cancaña, Ukat wale hacha beneficio, Yusan haktatapaja. Yusan haktatapaja ma intis kanatat ke ukamawa espiritual puntonja kanatati. Takay chamakan kayatansa uka krinti nakataki. Porque vas a chamakan hakayatan. Uy kuro intatayatan. Ukati akadyosan nakar serviatan. Ukati vas a kunayman bisyo na kangayatan. Bisyum tukat. ¿Ve? Pero Dios han haktawipawa churisto. Akaña. Vida. Dios akamaha. Bendispan. Unat hila unat kuliaka. Hay como kalta na kalwatanja. Acá tema ya ha salido el sol. Integias niao. Cantanje. Integniawa mistanje. Cuchera sin ataque. Tanto material, tanto espiritual. Jesucristo en haktatapaja. Ma intis mistankas ukamarakiu. Intientat. Wen hutir programa ganda ko hukam palta iskinyan umaksuyas kakim hutir programa. Hutir programanwa hukampi palta iskinyan akatoket. Dios ay kumak bendispan. Hutiri program kamaya Dios mediante. Karor domingo ni armas iphatate istaña akapaispa arstataru nakaja repita taskanio. Dios ampiki ukamaja humanakan hilatame hermanolino Dios ampiki sasawsani wayapasma ukamapan. Markaha Mistsun Hapham Han Hupanakchik Huchloraphamti